No, zdaj bomo igrali, čakaj, kako se temu reče. Temu se reče, Cubes Control. Zdajle bomo tole, bo malo zakomplicirano, malo zafrknjeno. Ej, ti stari, ki snemaš, nehaj se smejati. Ej, stari, nehaj se smejati. Ej. Lahko že nehaš? Dum. Čakajte. Kaj sem vam že... Ej, stari, nehaj se več smejati. Državc.